What is your anchor in life? Who is your best and greatest anchor? Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlogs, and this is your friend Lou Amor. I hope everybody is happy and healthy. This vlog is for all people, especially to the PWDs like me, to the senior citizens like me, and to the elderly. Nga naargyud in town sa ilang panimalay, no, kay dili makalakaw because of this pandemic. So today, in this vlog, I'm going to share with you about life illustrated by this paper boat. So I'm going to explain to you the meaning or what is life, and later on in this video, this boat turns into this beautiful t-shirt, no? So let's get started. So we all know that a shipbuilder or a boat builder sees to it that the boat makasungasong gayud sa daghan nga lain-lain nga mga matagbuan niya didto na sa dagat, no? Just like our life is full of trials, full of challenges, full of problems, failure, suffering, sickness, and then later on, if we are not really careful, magsuffer gud ta og depression, magsuffer ta og unsa pa nang uban diha kanang mga balatian bitaw nga kanang dili na ginato kaya ang mga problema sa kinabuhi, mahulog ka na sa nagkalain-lain nga grabe na gyud nga mga balatian psychologically, emotionally, physically, mentally. So ingon ana, no, tungod ni anang atong mga trial sa kinabuhi nga gituyo pud gyud paghatag aron kita mahimong malig-on. Mao lamang kana ang mga paagi nganong malig-on ang atong lakaw sa kinabuhi, no? So to begin with, until the boat is finished, and then magkalayo kini siya, magkalayo gikan sa baybayon hangtod nga moabot na siya sa lawod, no? So as our boat called life travels, kung magkaedad, as we age, as we grow, we met different kinds of trials and troubles. And then like the boat, isway kini siya by the big waves nga iyang matagbuan dito na sa kadagatan, no? So naanay dagkong balod, gagmay nga balod, ana pa siya murag medyo mo swerve lang gamay, no? Inana until maabot gud ang panahon nga dagko na nga waves, no? Just like our life, it is like a boat, no? Nga nagpautang-utaw lang sa ocean, no? This kani atong kalibutan. And then sa atong kinabuhi, dili nato kalikayan nga naagyoy mga anchor nga atong gisaligan, no? Unsa kaya atong mga anchor nga gisaligan aning kalibutan? Our loved ones, parents, children, our best friends, or our spouses, no? Kaninyo diha nga dunay mga spouses, no? And so mamahitabo nga ang kamatayon mo pahimulag kanato gikan kanila, no? So once ang ato ang boat nawad-an na og kaning usa sa mga lig-on, no? Strong kaning foundation niya inana mukaliring ginang atong kinabuhi, no? So ang uban ana hopeless na, daghan na maproblema na, then hangtod if we cannot fight against the trials, the painful experiences in life, our health mabikil pud na siya, no? Hangtod nga ang uban gani magkasakit na o mga kanang dili na
wala nay kaayuhan nga mga balatian, no? So nahibalo na tag unsay mga balatian nga dili ma-cure or og ma-cure manggani tagaan lang pud og jutay nga alibyo pero mawala gyud na, no? So nawala na ang ato ang barko, murag kagubaon na gyud, no? Hangtod nga daghan kanato ang malunod na gayod, no? So ang uban hopeless na, wala nay murabag ang ilang kuan sa kalibutan nga wala na gyoy lami. So other people kanibang mag-attempt og suicide or bisag unsa na lay buhaton tungod kay nawala na ang ilang pag-asa, no? Wala na ang ang mga gisaligan. So what are the things nga murag yung nahimo natong angkla sa atong kinabuhi? Ang uban nagsalig sa ilang education, other people trust their riches, their wealth, and others their health, their money, their prestige, and anything that is worldly, no? But let me remind you that we have the greatest anchor who is with us in our boat. Our boat, this boat called life, no? Ano nagi usa ka gamhanan nga mga kamot nga nag-uban kanato sa ato ang pagbiyahe niining kalibutan, no? Sa ato ang sakayan, he is with us. Bisan unsa pay dangatan, if we call upon him, he is ready to answer. So the question, who is your anchor? My answer is Jesus is our anchor, my anchor, your anchor. Jesus loves us, he cares for us, he saves us, no? Kung unsay atong problema, unsay atong bation, anaara siya nagapabilin nga faithful gayud kanato if we allow him. If we allow him, because he is giving free will, free choice, no? So all we have to do is to call him and he will show his love for us. Ang iya ang kanibang care unsa na mapinagdanon sa atong mga panginahanglan, and he saves, no? Call upon his name and he will save us. So dili unta kita angay moabot ni anang depression, dili kita angay moabot ni anang worry, doubt, or unsa pa diya, if only our faith naka-anchor gayud, no? Ni Jesus Christ. And so that's our sharing for today. My sharing about life illustrated by a paper boat which turn into a beautiful t-shirt. Jesus is our cloth, no? His love, his care, his salvation. This is our beautiful garment, no? Garment. From a boat to a beautiful garment. So, that's my sharing for today. I hope if you like our content, feel free to subscribe and click the bell button, no? So, have a good and godly day, everyone. O hinaot pa nga sa sunod, magkita na sudta dayon ato ning himuon nga ato ang tagbuanan kaning LV Amor channel. So, hangtod sa sunod, I hope nga nalipay mo. So, this is the description about life, description of life, illustrated by a paper boat. So, kung ganahan sad mo mutuon ani nga mga paper work or whatever, no, not paper work but paper art. So, okay ra pud kaayo, no? So again, bye-bye and hangtod sa sunod. Please remember, Jesus loves you and me. Jesus cares for you and me. Bye-bye, everyone. Love you guys.